Bismillahirrahmanirrahim. Evaluate each of the following limits. Limit x approaches infinity, cubic root of 8x to the power of 6 minus 3 over x to the power of 6 plus 2x cubed. So, macam mana cara untuk kita solve soalan begini? Okay, first, let's say we use direct substitution. Okay, after we use direct substitution, we replace infinity into variable x. Then we will have infinity over infinity, which is indeterminate form. Okay, ataupun dapat error. So, means that we never use direct substitution. Okay, kalau dapat jawapan infinity over infinity after using direct substitution, so bermaksud awak tak boleh guna direct substitution. So, what should we do? Okay, every time kalau dapat infinity over infinity, okay, sekarang soalan ni diberi bentuk ada radical. Okay, tapi radikalnya keseluruhan, atas dan bawah. Okay, so kalau radikalnya atas dan bawah, so first step, you buat apa? Using properties of limits, okay, ataupun theorem of limits, you move out, okay, awak pindah keluar radical ataupun cubic root of semua-semua ni lah, okay, so awak bawa keluar simbol cubic root ni, okay, ataupun radical ni, okay, so kita move out radical, so dalam radical akan jadi limit x approaches infinity 8x to the power of 6 minus 3 over x to the power of 6 plus 2x cubed. Okay, yang ni kita menggunakan theorem. Okay, menurut theorem, kalau ada radical, kita boleh pindah keluar daripada limit. Okay, okay, and then kita solve yang dalam radical. So, bila kita solve dalam radical, means macam kita solve limit untuk polinomial, macam no radical. Okay, kalau kita highlight yang bahagian dalam sahaja. Okay, so means that apa kita perlu buat? Okay, so awak tengok ni infinity. Okay, sekarang soalan kita limit x approaches infinity. So, kita solve macam seolah-olah no radical. Okay, sebab kita sekarang kita highlight ataupun kita fokus bahagian dalam radical. Okay, so stepnya adalah dividing each term by highest power of x in denominator. Okay, so apakah highest power of x in denominator? Okay, highest power of x in denominator adalah x to the power of 6. Okay, so means that setiap term ni kita kena bahagikan dengan x to the power of 6. Okay, okay, next we simplify. Okay, kita simplify, so apa jadi? We have cubic root of limit x approaches infinity. Yang ni jadi 8. Yang ni still minus 3x to the power of 6. Yang ni jadi 1. And then plus, yang ni jadi 2 over x cubed. Okay, after simplify ni. Okay. Okay, next. Apa kita perlu buat? Kita kena substitute infinity into variable x. Okay. So, ingat ya, bila kita substitute means dah tak perlu lagi tulis limit. Okay, kalau tadi asal ada limit, sekarang no limit. Okay. Okay, and then using theorem of limit at infinity, okay, any value divided by infinity will approach to 0. Okay. Okay, so we have cubic root of 8 minus 0 over 1 plus 0. Okay. Next, we have cubic root of 8. Okay, lepas kita simplify yang ni dapat 8. Then you tekan calculator, cubic root of 8 equals to 2. Right? So, this is the final answer for this question.
Okay, asalnya kalau kita guna direct substitution dapat infinity over infinity. But this is indeterminate form, so tak boleh pakai direct substitution. So caranya ialah kalau ada kalau ada radical untuk keseluruhan, untuk fraction yang atas dan bawah, kesemua ni ada radical. So menggunakan theorem of limit, firstly kita move out dulu radical sign ni. Kita pindah keluar daripada limit. And then kita solve seolah-olah tiada radical. Okay, so yang radical ni kita just tulis dummy saja. Okay, seolah-olah dummy. Okay, and then kita solve je macam biasa dan akhirnya dapat jawapan 2. Okay, right. So to confirm your answer, awak bolehlah guna apps. Katakan kalau guna symbollab.com, dia punya syntax dia adalah limit x approaches infinity. And then in bracket, kita ada cubic root of 8x to the power of 6 minus 3 over x to the power of 6 plus 2x cubed. Okay, so ini syntax dia. And then after we press enter, so keluarlah output 2. Okay, so kalau awak compare yang ni, so sama. Okay, that means that yang ni betul lah jawapan yang ni. Okay, boleh ikut? Okay, thank you.